ki pau me Michael tu ni nang to hi chi Thuphon kanam pi te wa ding Thuphon hin po thei ki ding no min tu ta hin Delhi kanam lam kai teu na ka MLA teu le adang ho lam kai zat chum ho Delhi au movin ama ho ko ma thu so halkhat mi pi te ngai la ding thu so la ding ti le la ama ho pha i nom povin koi ma chau the nom povin igila kil tiang le in ko te ko ma ne ding thu ma i pe lo wa le ap pen chu ne kine jiang hin na galten ne ding pi jong le galte ko ma kine jiang hin hi chi to kilon chun nangin ki kanam mi pi te adinga kuki zo na mi pi te adinga ka MLA te ma ban khan khoding popular government ki form no diham ti hi halkhat Thuphon hin bolo nghe sun pa pumon ki pa mi kala la le TPT di ha thu neo update ga bolding nga nin dei sa jin ki pa tu kan pongin pi le Manipur administration chu tu PR government no mahin PR government hi kum khat kalwal hi hu che thei lo ding hai tan je chun BJP yong chun PR government hi continue bolding a hi le chun condition hi ni aumin ni lai khat pen khat fulfill ngai hi na khat na chu election na ke bol thei poi tia ECI ya ko na certificate ala adi wa hi khat chu ECI na pe lo ai thei lo ai om le chun state sunga hi apum pi hamai lo le mun khat ham khat na hi emergency au me ti ding hen chite ni chu khat zo chunga ya hi BJP government hin chule BJP hin hi chu constitutional procedure cho chi pi nom ta lo ja chu popular government hi democratically elected government ti di tai popular government ki ti akin heng go MLA hon aran government pa ko tin a he Manipur administration chu hi chi democratically elected MLA ho chun Amy MLA som ho zauna a chu unform diu hitan hi chi tinga tu a chu party form of government hi ji chun MLA som gup la som thumna sagi BJP na nin BJP hin government hi a form kit ding hai tan hi chana ding hi leader ki leng diu hi leader of the house Manipur legislative assembly a kai hoiding leader ding chu a hlen diu hi chi hlen ding a chun zan hi chun order khat jong chu BJP parliamentary vote ho chun an so tawin hi parliamentary vote ho order du vi a chi vet na hi le BJP national general secretary Tarun Chau ama hi an khenui tan central observer ama zaw na hi captain Thading lam kai Thading tleng diu hi tan hi china ding ha chu BJP MLA CC zaw ding hin hi chi MLA la chu separate administration ka de let ya ke ho hi Manipur apat Imphal apat na separated ka hi taw ve tia tu ni tarik thuma hin that 3 ni se de hin thasi le separated ka hi taw ve nei lei tong ka ki separate taw ve Imphal tong ka ki separate taw ve Manipur tong ka ki separate taw ve Manipur administration na kom ta po ve tia geldo ozing na ni khu man naw ni khu hi to ki lona hi separated kai tai ti hin pando MLA ho hi tu ni ai separate hi wa le Manipur legislative assembly a Imphal a chingmei ro nga chu government khat leader ki hlen dinga hi ka pang diu hi tan hi chi party a sei dinga chu somla a sei BJP hi jo wa chu BJP thu chu ani lo wa hi le chun number 1 BJP na chung wa action ala the he chi action chu pi ham iti ai le disqualify ani the he party in suspendable the he kum gup suspending hamai lo disqualify hung ke ball ding a hin chi hi ting na chun MLA hi naw chu hung mang ding hin chi sanga chu kapan lo du hi Imphal chu pi yong na ka chi thei lo du hin ka hi thei ta lo du hi ati wa hi le aki resign wa hi le chun imi pi ho ki ta te chu champu kampu pilanga akil heng do MLA som ho mi pin athen do ho chu Imphal a chi ta lo du communication between Imphal or Manipur administration to Amy ho chu tan de ta chu ting na chen separated khat chu separation khat chum ding ai ma constitution dung ji a chu he separation chu hagup sunga chu tha hlen kit ngai hin na he chu India constitution India mi ka hi ti le chun constitution dung ji a chu ong ki tha na by election hum le chun tu a ki heng do MLA ho chun ka kai kit du ham ka kai kit lo du ham ti chu question len ta nei ji wa chu kum hiti chan hi thai ti chan hi separate adel wang wa chu ki separate thei lo wa Manipur administration a chu no mo hin
PR hi ke extend the han lang ne mo adinga chu sei kum ding hin a PR hi la BJP in extend ta loading athaleng ding an kan hi ta ji chen tu le tu hin mi pi in la infalat ki chi thei ta ponte imat ipi din mun hi jong le separate administration chu aspiration hi tan IDP hi zat gum ta mi zat khita mi zat gam le in le lo ka chai ta mang chai ta a IPTI le am ho chu num ta chu Manipur administration no ya imphal chu chi thei diu ham ti question lin ta bo lo wa hi le chun ka chi diu hi e nga condition khat jaw ding hi che condition chu pi ham ti le SOO agreement ta banga khu MLA ho to India government chu agreement khat kai kit go no chu to ai hi chi agreement khat chu nei pi wa hi le wang chun written commitment ai nei pi le wang chun ka jaw diu hi tin a written commitment ngai ta lo chu SOO agreement na chu within the Constitution of India without breaking Manipur mo na say chu negotiated political settlement ka PDH UPFK non so akai ta chu hi chu endorsable wa hi chu ipiti ha MLA ho yong chun lung thu ti wa tripod ti wa MLA ho to KZC to 10 MLS KZC UPFK no representative lung thu chun abo lo hi ta ale lung thu ho chun CSO ho chun popular government ka sot lo di ya KZC chun rally ong abo lai tan ale lung thu ho yong chun condition asem wa koi pen hi ho la ko na hi decision hu ki la koi pen hi thu hi kin hu ki jui ham ti hi mi pi hi confuse le ke lom tan ale tu din mon hi very critical hi tan nop le da om lo hela BJP chun government cho ki install de tai popular government cho leader ke hen de tai me te ma to hen di hi chief minister ding chu mai te ma hi ding hi mai te chief minister hi no ya ding ha chu BJP a chu ga cha kan khom ji hu ya India government to BJP a hi cha kan khom hi bin mai the ho to mai the ki separate the lo now chu BJP a ipan na la yu khat chu ting le India i hi now ji i te ni a hi mai the ki separate the lo chu in fact access hi the lo wa chu anyway ka sei no pen chi phamiti hele crossroad now mai tawin nai wangin thu chang hin aki chemo ben they are playing with words thu chang ngai hoi ya hi ki chemo hin mi za thi zo wa mi za abe zo wa gam hi za da ha zo wa bola zo ai ki thap diu bola thu chang ai ki chep diu ha ka zo to po ve ji Manipur su ke ding wang hi thei ta poi human being khat hi na in mi him khat hi na in human rights ai lo le dignity hu inung mu thei ni ding win ki ho cham hi phan te ti yong le lung thia nga sei diu cho tu a condition ko koi ve ti diu hilanga BJP in la government and form ding me thei CM and hen te ding hung ding chu hui pi go pi chu hung ki nong go hung ha ta cho ta ki che ha ta cho ale December ala BJP legislative party meeting a ga zaw so ke yo wa na ga zaw so ke yo wa tu a hi BJP legislative party leader hen diu ta cho tu ni an hen diu na chu me thei khan ki hang do ta cho ông cái hành động tiếng này chun cái hòn cái hấp bố cái tí kít điều mà tí thay lâu điều cho India government le Indian law le BJP chu asok hep thay lâu điều cho cái chi giá chu honesty is always the best policy and the saying honesty na is the best policy cái tí it is not too old it is not too late avai cái nai poi na ai lo lui be se tai apply hi thei ta poi it's not invalid hi de poi valid hi chun ai thei ding ai hi le 10 MLS ho hin UPFK no hin lungtheng selin mi pi hoi pui hoi win lang kai hoi win ti ken tunin khwa Thuphon kabol nom pi pen he ale tu hin tu jing kain pu paule la kon in hoi la ham khada message song viral na inam mi pi ki tha chi mit ki god na don se lo le inam piu ki tum vai hom na ding se la na dinga ki tep na le ki khut hen na lova Manipur government atha siam ki god le ki panglo ding hi nammi pi te lung all mo hi on ti hin ahung viralin hi chi nangin ipi Thuphon dem hi chi to ki sain ama personal capacity ama chang se hi na se ham ai lo le MLA som jo si thal he nga se ham koi thal he nga se ham ti chu ki chi chat pon ai lo wa hi le preventive measure ka in ke lo ki hal khan te ti ji a se ham ipi ham chat chu ken jong ka thei ta pon ai wangin hi ta thu ki sei chu chu chang ai ki chep mangai pon twisting of words na ai lo ai hi le play magic word oi hoi gal hen do ngai pon hi cha ai condition ko ngai pon Manipur government pang solution min na de ta chu
a solution cho dei ta chu commitment ai lo written assurance dei hi lo pi chimi pi hen. The public wants solution. The public want honesty. The public does not want any kind of written commitment. SOO agreement na chu preamble la chu negotiated political settlement ke pedi hi ti a hi chu angan siu ta hi le angan siu le ke chai chu SOO to similarity tabang khat type thima 10 MLAs or address ke bola we will give union territory ke ti chu India government in a ball loading Manipur government a ball loading chu ya chu mi pi chu hep da hen ti pa chu ki sei hin now reality to ta pa chu a face ungai cho they have to face the reality zamang thelo du cho they cannot escape from this reality. Popular government is coming, they are all bounded by BJP is electing a new leadership na hicha chu pangdiu and that anybody whosoever is elected koi keleng do yong le meitei community a kon hi cho chief minister chu hicha man condition koi han nang koi hi yong le keleng ta chu Manipur administration chu cheng le DC SP SDO OC ki zo si chu hi chi akileng do pa lam kai na chu command and control no ya chu function data chu tabangin condition is that koi jong le hi chi chun hi chi tabanga condition ki se ya inam mi pi ki tha chi mit go na don se lo le nam piu ki tum vai hop na sei la hi na dinga ki tep na le ki khut hen na lo wa ti chu it's like koi chu a hen go nam ka ti he thei lo thil khat ni chu na koi chu hen go no ham ka ti India government chun mấy thầy họ cho hẹn tì hầm na SA cái bị sa đinh hi tin say hẹn tì hầm na tí chú ai thầy lâu thì khát India government ông constitution à chỉ so popular government cho hệ chỉ condition cho thầy ponte cái form điều ta an form vai là cái pang poi cái cái resign là nào sẽ điều by election ông đình nào cho India government đình à cho hi hai lệ na chỉ sang à chú reality chú hung à feasible hi ta koi ma lung all mo lo ding say hi a ama preventive measure ding ki say le ama din mun ki say le di ya what about UPFK no what about CSOs itida na chu tu a chu na ngai lo le entire society pum pi chu MLA khanin leadable la MLA pa cha ma chu leader hi am a collective decision la now lung thu hola yum ta working group hola ya ta UPFK no position ni pi na say yu chu ma bo lo chum ti chu thei ta lo ti chu tu ai e ja chu lung theng se la mi pi cho pi lo a hi le dysfunctional government hi tho ti chu government a ki sim han lang hi jong le amas a third mi masanga mi pi ho le government ke ka a gap bang bang a chu to ki tho di hin tin e ja chu as an elected leader khat ni na thal heng khat na public representative khat ni na chu public chu adi di SAP di hin thu chang thu ngai ho thôi ho a ki hep ki tu a hi applicable be se ta ding in kam pon hi chun ai thei ding ngai le cho ta bang hi bolo aphai ti hi ke ma ko na ngai dan khat ka phon to no me ai le kami kalam kai te un join nom te hen lang ka join nom po ve tin abonun ki design tawli pi ti dem a ki form tho dem pi ti dem government hi absolutely ke form tho de hi popular government cho form de he tai na a chi cho zo si chu constitution dung ji a chu within 6 months a chu election by election hung ding a hin na hi by election hung ding hin na het sa chi chala 2020 kuma resign ki bola pu henglep MLA pu thangjalam ho ki amount ki resign na by election ding pha na court na ka chu sei chu resign ki bol chu keima no ma ka ki bol hi poe ka le kha ka ki nung la e ti wanga min acceptable zo wa chu phachom ta lo chu hong ki resign ting wai le chun by election chu hungum ding a hin constitution dung ya within 6 months a chu by election hungum ding a hin by election hungum ting le chun aphunga ama thing noi thal choi ani so ke SOO group non SOO group hi cho chun ama candidate kai na ding chi an bol diu ke tha tu chung ping kit ding ai tan ultimately gamla nam kiti om be se pon ema personal wealth creation le dai khat na chu hung chi hing pe hi jo wa chu hi cho chun mi pi chu sensationalize bol wa vote to su that god wang wa ultimately Indian electoral system Manipura MLA election pa intense hi ji in na hi pa hi ki chun a ki boy ta bang hi ji wen hi hi ke personal mit mu awang hi gamle nam SAUT ma cha hi poi
Manipur Assembly MLA kaido ding ke ho phungin ke ho changin ke ho tribemin ke ho namin chi MLA kan ve ti ding dei na ji e bovin supremacist ke chuna control dominance ke chuna ai bovin ji chun him la thalla pungtan next election chu by election hum nge ai le kai lo điều hiền cái design mang cái design point cái public appeasement policy là na say thu hiền they just want to buy time ya cho honest ai po ve ka tin na cho hiền honesty is the best policy na ya cho honest ta ehon Manipur su ke ding assembly atum ke nei ding if the legislature ti ho hi government in anom ta po hi je chun thả gel tàu thì tiệm mi pi chu răng phát na say pi wa hi le mi pi nong pi gel mo ding am ti chu ka ga phon do no me ai le itiam khanin government hin join taw hen lang ai nu ki hal lo mi pite lung lai lo thu so mi tale ipiti ham online attend diu ham am imfala cheng lu diu ham ai lo ba le leave akela vai ta atam ki sai tu ka diu ham leave la ti yong chu thei ta pon tin na to a chu BJP chu na dei chu popular government hi to kala na chu inclusive ta mi jo si chu thei tai ti chu hin BJP na dei chu Imphal Manipur Legislative Assembly a hung zau thei diu chu dei hin na BJP to a dei chu ya chu koi chu ngam ding ham ngam ding chu ka ta san lo hin ken chu ya chu ama sa yong ka thuk phun a chun ka sein chief minister pe yong leo chu ngam po hin te kan ti hin na kan ti in ka ta san po ye je chun ipi online na leave ala diu hi yong le BJP na phal pe le wang ka hapon abol online na attend diu hi ai jong le law and order ka hapon nai ma Indian government chu municipal hi ta chu ya chu by any means a chu go to Imphal ti chan bol wan put lut te diu da na ka mu hin ke wang chun na Imphal chun pui lut te win te ke ke ngap cho chun pui lut win te ti chu ka mu dan hin ai wa thing noi song noi cái bồi cái thô tô chất na chỉ cho Indian government man cha mercenary hi win pian bol du ham ki hello hin na popular government hi van kin ni nahi short ai tan to ai go hung zu de ai tan reality kha chan face di ai tan popular government ding thu aki sei khamo mong poi peace ding thu ki sei khamo mong poi ya December 14 ya delhi aga chi zolanal sei jing MLA za ram khat nong chu adi pa chu to ong ke phong do ding ai tan ipi chu le ipi ki sei yon le to awang chu popular government ke form ding hin azaw wa hi le chun Manipur administration in alive in separated separation from Imphal kai tai ti hawang chu zo thu hi ding hi ki thlep nai bo ve ti pa chu ka ga phon do no me nang hitu lai ta zong BJP spokesperson zong na hin asung thun head ma ding hin na ale zanila dungin thu viral kha hongumin Biswajit hi chief minister hung himai te hi kitiloyumin Govindas hung himai te hi tiloyumin nangma Thuphon dungzuya koi hiding ani gin chanam chi Thuphon ti yang chui be se pon chi speculate bol te ga pitiria hypothesis ti ding ham na guess ga bol te hin ham tia alui pa chu biren chu hung ki le ta lo wa hi le chun ipitiria khat pen chu ngi deu tan me lei chui tho de hin ichela chu BJP central government chun PR government aran sunga chu Manipur ai boi na ho tam ta hi head tiu ta chu mo si head tiu ta chu di dia PR chu home ministry na ran hia Ajay Kumar Bala governor pa hin home minister pa hin boi ni chu tam ta Manipur boi ni pi ham village recognition IP boi umam abnormal growth of village IP umam wetland issue IP umam reserve forest issue IP umam illegal immigrants issue IP umam na ai lo ai hi le ipiti de ha to war on drugs chung chang to illegal drug EPP ki ho mam ti ho bon se ke ya chu Amit Shah jong het ding hi tan to ai na ale leader athin than do diu ho chu to hi limbo menes abol mani mai hin menes limbo ai bo win to ai to a center government a ki pin ning diu ai mi ho ki pin chu ki ngalo di ya he cha chi le chun state government cho hin install lo ai le chun damni tabanga na ma sei nung thei ding chu ngai kit chu na central BJP ding a chu ale hi chi amo tu sei nung yang pa chun ami pi cho control zo ding hinam badanam ani ke dita chu na ama chu ngo chang ing dita chu ji chu 3rd May 2023 ni
chu boina hung su a chu article 355 aki implement tan security advisor hung ki so na appointing that for ni le na chiting le unified command nang ni ta loading chitele operational or command jong DGP hi loading asutos ADGP hi ding kite ho chu that for ni a suit at site jong order ki ha chu ichin avet sa chu iphamiti le boina sung si a chu chief minister na pang biren chu home minister pan parliament na chu he is cooperating ama hi say angai ati chu na home minister pa chu na het di ba ha ba khel angai khel na ding om poi ki hom ki sei chu ane boi sunga yong chu vet ki na hi le SOO chun a boy pen hi ti je oba chu Manipur Legislative Assembly a decision ala ki nu chu house resolution ala chu na house resolution ala je oba chu emi ho chu SOO group on control hi chu la het chen set kit je oba chu central government chun SOO chu extend ti masat anga ye che boy ne solving ati le ti a SOO chu solving oba chu iham ti a house su za bol na chu house like ta SOO ki bola hi le house in a disai ma chu ma le ma suicide ki bol ta bang hi ding ja chu house to dissolve a PR ga ko wa chi sunga chu agreement pa chu ta te SO agreement chu kai loi che lo wa na extendable loi che lo wa mi the ho chu ko ha su tip sa ki nu chu na XCM pa biren ma chu aram bai ting go ho ka hepoi CSO ho ka hepoi phai sung chu lan sa hi win ta bang na cho ta bang chu om so e chen wa sa chu pem le delhi ding a chu ne ho chu ki pin ra chi u le KZC ka hepoi su group mo ka hepoi koi ka hepoi aha thu chang ha man pe ni MHA ti ha man pe ni so na thi khat ki se ya boi po le ka ti he MHA chu intervention ngai jing ding na chun state na pa chun athu se yu ngai khat chu koi ngai chu le state na pa chun ei mi lang yong control zo ding naga yong control zo ding mei thei sung yong control zo ding ti ho ta bang chu ngai he chu ale PR sunga chu kona bol lam ti le chu home minister pa na bol chu governor na bol chu ma governor nong chu imphal ya po na pa na Raj Bhavan chan chu veta it is just 6 kilometer chu chopper alen so chu sangai festival bang chu super flop ni chu ja da bol bang wa til tam ta na hi ya chu he cho phat lai ya chu ko ham me thei sung control thei ding ti yong chu vet kit ngai chu ale cho chu hi ai le existing 60 ml la som chu a chi do ai mi chu hi lo ding ai le na ga som chu hi thei lo ding ai le 40 mo hin 40 la chu INC chu nga pot do ai le chun ka ve tai ti 35 BJP MLA NDA la chu koi pen chu fit du ham ti chu CM chu ki heng diu chu he chu ho la chu biren chu minus ai le next nearest possible chu koi pen hung hidem ka chu se ngai dem na bisojit chu koi leng Amit Shah chu na gel chu prime minister na gel chu BJP na gel chu he chi ga bol ti imphal chun chi ngai chu tai he chi bol ti u khat ti le amene zo di hinam nago ho chu UNC ho chu amene zo di hinam kukin pyo chu amene zo di hinam koi pen chun tu ki ho le koi chun abona overall chu control zo ding ham 2026 election kit Manipur assembly election kit Manipur assembly election na chu koi chun ka zo di ham ki ta bang khat na ne te ka sei dan chu chi chu ding hi je chun kum khat sunga chu central government chun bolding to Manipur boy na zo si chu diagnosis abol chai de he tan kamu da na amo to ki ho thei pen khat chu hin koi kit num te ti pa chu hin chala ding a chu koi pen chu aphadem ti chu ve win tin hin koi win te ti chu kamu da na he zanin Dr. Selian haukip ka ki hopin 6 schedule hi demand zo wa file ham ka ti lam hai anum pon na Manipura koi chiang kin nom diam nang na nob diam ti chan ge ni dongin na ale he chi ju i che pi wa i mu di mai le chu koi nom lo diam na koi statehood mudi UTV legislature mudi nom lo diam ai le chi Dr. Selian ama jong prominent khan hin na spokesperson khan hin 6 schedule cho ki dei boy minimum UTV legislature hi ti hi hin chi nang ma mu da nai pi impiti na mon maidan chu tam ta min nei de hin Thadou in pi Manipur Thadou ho wang chun Manipur integrity ke ding chu ke ta san lo Manipur integrity ding a pangnong ke pangai he but pu pa khanga ko na kum sang lengam sunga mai he ho tia thing thang a hung chang khalo emi ho phai ga ma ki chang khalo hi chi tamang history nei te chu hi je uchun I thing thang ga mu chu phata safeguard separate land law separate customary law ho chi hen iti a hi le e ho adinga Manipur ke lo wa um thei pen chu 6 schedule hi 2015 3 bills lai chun 6 schedule in the hills ILP in the valley tin Thadou in pi Manipur in ki sein
na je chu manipur chu ke lo cho to yong hi influence nei de lo cho na sak mai khela chu mai theng thu nei lo pi cho na kang vai khela thu nei lo palen khela thu nei lo pi cho but thing lang area ho chu existing hill district ho chu existing autonomous district council chu six schedule purview ai ko ai le yeng cho chu by pen e ho ding a long term solution pen tong cho hin ai wangin SO group ho chun state UT kiti nang le mi pi chu amo chu alien je meti chu hin feasible je meti a chu abo lo hi ta na mo chun it should let them do it bol town no support but constitutionally legally non-violence means a bol han lang individual rights ho mi ho voting rights an ho la pe da na go ho bang kun chum tele suppose na ga no manipur su ke de go na sovereignty de la alternative arrangement ago na til tam tak southern nagali matia ip bol wanga a china npf an pulu no wa npf in by force de lo pi cho suppose ukru labang chu na alfred kai cho inc ako na pore to ang veta uti tameng lo nga bang ku khat kai chu la jam hem du npp a kai chu la na tatpia bang kai si kai chu la npp a independent kumosa senapati karonga ko na kai chu la na e ho chun if you have one way traffic type chuma SO group ho chun nipi individual rights on la piding ticket jong mo to ko pi thei bo piding midang ti chu chances pe loading ti chu gon ji uwa chu SO group chu stand win lang Indian law chu phata implement bolun ti chu ha do hon kan se ji naw chu chu na pai ale ai abani ke nangin kanam lam kai teu hina su group te hian lang MLA te hi zong le thu cheng tu ki chemu hen tin na thu cheng tu ki chemu hen tin ai le nang zong nam pi min to ki chem ni hi lo de ha abang kom le ku kium lo ne ti jin ale 1993 94 la ya u keng to ki do khu koi ho ham ku ki hin na the da jin tha do nan pulu jin kanam lam kai teu thu cheng to ki chem ne ti banga nang zong hi nam min to ki chem nei bo gen na tu ma sangin ka hin gel le zani khat vi la dunga e sante lam zonan thu so kan gel chu ke jong kalu tim ka ki tiam zo ta pon na nang hi thu phoni bol jing in ain la e sante maya phatta thu nan sia stia sami pi e san nu mei te naked weapon te na mera pai bi the naked weapon te ho hin khuran be sau chu ka lai nain nang hi gan hing khat gan cha khat to ka hin te kai na donkey ki ti gan cha khan ni dang lai na no min donkey hi gamla humpi te tiger te hin a ko win nang ka ne lo diu ni khan a donkey khan nin pe di ka ne di wa ti na ale a donkey chu a donkey pi te la ka che in mi khan khada ga puizin e che tiger lion te ko ma ga pizin ale ni khat hi donkey en hita mi random da ka puizing sangin donkey zo se ki ho te tin donkey zo se ki ho win ama chu donkey khat pa chu lion le tiger te thalenga ka chi hi je chu na ma hon jong ana ki cha win athu se na ngai win zinga pa na ke man ka hung pui ta lo ding mi khan khana na hung diu i tai donkey tiger le lion te an ni dinga an cha dinga khan khan hung diu tai te lam ho ki ama ho kala ki naw win ai bola ki ho ka hung diu ham nang nom hila nang no mai bola ki ho ka hung diu ham to par ka hung ta lo diu he ti le donkey chu an do ki nung le chun lion le tiger ten adongin pizza tu ni koi ma cha hung lo ham ti le ka he poi ke man ka sei pi ya pizza hung lo ham ke jong ka he poi ti le ale nang in se ya hung lo hi le nang ma ka ne din hei tai atian ama tu ni he bin na hi chi ta bang hin nang ma din mo jong hi ti ding ham na zo le nang jong to donkey to bang hin man cha wa hili ma nang apa nai ma cha upcoming hongum lo ten le nang hi chi donkey to hong hi di donkey ba ding ham ti jong kan gel jing in na ain la Michael hi chi na bol loading an ka hin te pinin hinam mi te hina nang hi IPP hi jong le i to bangin yes ante la ga sa thei jong le chun ama na hin na ding na ma khoding na ki gel jong la phatai hin la nam mi te hi mo se loading adu da se loading ku ki le tha do hoi pan sa loading tu chana abanin nalim khan hin post in lamdan naga chena lamdan hi manipura kan om la ya ka post mun hin ka post mun naga chia bi pam ku ki dem na pi pya thu nen se cho kom lai tai hin nom be lo den in la to ap kin tiam nom chu thu phone hi to kilonin nam mi pi te ka nam mi te dem da tan lang ni khan ni le nang jong home coming na Michael lun chala sa to banga nam pin welcome to home ti ai lem ting
Michael na ro pi na dinge tia hung ki ti the na dingin nang zong nam mi pi te dem talovin nanom no bolin lang nanom le e sante do ga gichengin lang nanom le mera pai pi te convenor in pangin lang ko committee member in pangin lang hizong le nam mi pi te dem da tan ti ka hin sino min tin ai le tua hi nam kanam mi pi teu lungling law na kha chi pham ti le state government hong ki form nge nge a hi le nang ina sei banga e sante mama chief minister hong hi ding hin e sante ha chief minister hong hi nge nge a hi le masangai masanom lo to law and order hu state subject a hin state subject ya mahwa hung hi tieng le imi sa ti che naw a hin bulu tha ki diu ham gal hung ki pan tha ki ding ham ti hi mi pi te lungel kha jong ini cha hi pi thu phonum them hay chi cái cả hi provoke hi turbunga khat ve ke bolin sei to la khat ve ke bolin aban ti bonga khat ve ke bol tan provoke hi lang hills a kon hin a ke haum tan aham tho tan nei wanginไม่ใช่ลาฮีที่เป็นretaliation ที่จูอมตะปน India government proxy war หิน India government หินกุกีทิ้งโนมีลำไก่กุกี terrorist group หัวหิที่ตาเตจอหิ control เลยหิน India government สู้ทิพนิวและสู้ทิพเดียวเองสู้ทิพน้องเราจะสู้ทิพเราหินยาจู proxy หิที่จูมินาลาจะจูมี provoke หิที่เราหิน popular government จู constitutional binding hi judge te ding hi ta na ting na chun misuse akibole misuse akibol point ki ho check and balance te ni ringa chu part of the popular government a chu strong leadership hi angai na tu incumbent MLA ho hi freshers ngan na hi win first time MLA ngan na hi win hi cho hi ngai pitiri ha Manipur government to aimi ho ki ka hi liaison ki ha communication pa them lo ham khát hi ding hin ai lo vai le am ho hin personal interest ha chi piwa am ho pha na lung hin itin se yong le na hi chi ho lo am ho tin ra lung hi ja am accountability hi am ho chungai fix ngai hin yes biren chunga ung chu fix ding hi bizinem tla ma phat la ya chi ta bang thil so hi na am biren ung chu experience ya tenure khat chu 2017 to 22 chu phata fracture mandate hi wa chu aran jo chu na hi chima sanga chu cabinet minister ni ya hi chima sanga chu MLA yang ni chu na ale ka sei num pen chu tu a amy MLA som la sagi gup ho ta bang hi first time MLA hi chu amo hin PPTI le mo phat lai ta hi mi pi me le mi le kin na do the ham ki pa he ki kholu ngai hi chi ta bang respect dignity pa chu inu mu ki the ni ding wa chu mi pi in present leadership ho hi amo chungai ki ngama hin hi chun chu popular government pa hi ang ma hi jong le mi pi chu leader in control hi na leader chu ki su ai le mi pi chu chi tup jeng hi ji chun hi chi ta bang hom lo na ding a chu yam te popular government hong ki form a hi le amo responsibility lena lenta aumin hi chi chun hi chi dong ji ya chu thung chi ding hin ai wangin jon ka sei pang chun koi chun koi represent ham ti very important in nang bang chu you are zo ni wa chu koi pen ham no represent chu confuse ni chu na ai bang chu chi confusion chu ko chu tha do ka hi wa tha do tam ta chu ku kin pin ai representative ki gela ku kin pin ya go ma tu ni ho lai hut tam na kuki supremacist no ya lut bep chu da chu ai ma zat le nam ai ki representing leader chu political leader chu MLA chu om ta lo wai jong le nam khat hi na chu koi chun koi ek represent nam hi chu conflict pa hi ethnic hi chu mi jo si chu bona kuki hi ti a chu me le ho chun tha do mar pai te zo sim tem lo hi la e tek te jo wa chu tu ni ai mi jo si chu united hi chu ale united hi now zo united chu hong ke pha na chu tha do ho chun chu bang hi unity ta gel po ve kuki supremacist interest abol lo hi bo ve kuki hi amang the hi po kuki langi ha pha da te tu kuki langi ha pha da tin ai le government hung ki form te le e sante ang nu chen thei di vem kyon la ka chen sa nom lo be diu ya na cowboy style a chon ki bol cha mei thei di ha nang mu da na Thuphon dung ji a hi e sante phatinin kagam ga hung lut ki go win na nang chula na lut tan excess of population 1 Michael is equal to 10 Meitei in the hills 1 Michael Lamjathang in the valley is equal to 10 Meiteis in the hills and ti diu ham hi ama ho hung chiang thei dinga gelam chwang chu phat lu di ya
phát lũ tin hạ ông hạ san tin na thing lang awang chu mai le hung chen kit ding chu ha sa de he will take time na an ai wang in phai chama wang valley Imphal valley awang chu tu ya mi move on hi tan aji chu city tabang hi ta ji hen city chu hi tabanga e ho lang style thima chu population nong thom lo tama tam hi ya chu life has to move on mi move on about lai tan na ji chu chilang awang mi chu move on zong le a cookie ki ha cookie zo te hi ipi koi hung ngam mong dam anytime hi amin chi zan ka chu khana di ipui do thei dinga nang bo chu ne le nang chu nalung thim na ta sa hi bulletproof na hin na de tol pa pa den zong omnipotent protection zong na muin hi chi be se yong chu hi pon ka sei nom chu Imphal chu pe ha iti chan inol diu ham iti chan chu tinol lo amon inol wi tai la amon i del do dawa ha hi chu misunderstanding ji a cho nom hia hi chu leadership ho political leadership ho weak ji he ka ti hia jamo on creation hia chu ke ma perspective ai wa nga chu tu a chu practically a chu feasible ka sa lo chu iti chan no ding ham ti pa chu na ni che hi a chu kan ka sei nom chu government of India chun avet chu amy ho chun mấy thầy chú thinh hàng ấy luôn sát tập bộ fine à khó bồi chén tập bộ để khó bồi ai mà em yêu ang chụp phải cái mà chén cái tệ đi thì bao nhiêu cái mù đàn cái sấy thu bồi ai le na de tol pu na doi kung pu hi chim ni sarung hi te hi le nang imphal ti chanom thei dem ama CM hi lo wa CM akiri design jo wa Thadou hole mấy thầy community understanding hi successful rồi hi la ama CM hi la ya chu sabotage bolding tambe se ama no zo lo chu la president rule sunga hi India government to kuki hon khati sa na kha wang wa mai le to Thadou community understanding hi president rule sunga chula ka ki holding ni wa yong tapan de ka ko ma DIB pa to BJP Prabhari ti in charge Sambit Patran phone hin bola na chi thei lo diu hi ya instruction em piu hin e kha zo lo piu chula chu biren che CM hi nang lai nang nang le mei ti te le Thadou te ti dau tin mei ti te le Lamjathang party ti zo tin na a chai na ding in chi government hung ki form ding a hi ta hi le alo thelo wa kai me le te on join hi le hung ki form te ding din mona a hi ta hi le last na ding in nami pi te kanami pi te ading ai pi vai thla nom na ne pathin ho hi wai le pi ti ha pathin ho thu hi rocket science ra bang hi pon 1 + 1 = 2 tia conclude bol the hi pon thaka wa ho to kilana chu thu ta yang i ho diu hi Christianity hi wai le Christianity hi na power reflect anga yin ma zo se hi purpose a pathin ni nei se mo hi chi purpose ki to a chu yum du pa poi mo ka sa ni china dinga hi honesty jo ka sei pa chu thu ti thu ta pa hi poi mo penin ka hi len na je chen pi hi le koi hi le koi nam le mai the hi le na ga hi le koi le thu ti thu ta truth telling a hi ki ho wai le hin ha sa yong le pi ti ha truth hearts hi jong le he chu lasting a hi na chu zo pe ne go long zo ve ti pa chu ka phon to no me ale imphal ano musungin tauna na manji thawam bible na simji thawam ai lo le lai khrum na bol jing ke ham a Christian khat hi na chun pi ti ha lai khrum iti ya hang le pathin ho ti chu hi tho bin na ai pi chu jong le pathin ho believer khat hi na chun pathin thu pi ti ha pathin lengam ta san khat ki ji chun pathin thu to ki to chun a ki jingin a ki taw jingin ti pa chu ka phon do nom hin te pakai kami pi te dal hain ka gal te langa che jong leng na sei zui ti dham no zona to bangin na nini pi khopi dal hain nga pi gil oi sunga jong leng nangin nei do to nga pi in lo la lung tieng le kami pi te ko ma ka che tho ding hin yang le thang thung tho ding ka hin tua kai kom dan ho zo se ne ngai di min tia an na taw ji thawam conviction ne a chi ki hin na tu a
community understanding is the only solution ti hin chun it's a community level understanding also success ki hi tan Thadou ho chu Manipura illegal immigrant kilo indigenous community ki hin chong chu clear ke bol tan Thadou chu ki kilo pata in clear ke bol tan yes nam khat hi ve zo cha te zo son hi ve yes we agree na Thadou mar pai te sim te gang te zo su te bono wa chu zo mi zo cha te hi ve politically we have differences Manipur ki su ke thei ding chu MNF ga la ya bang chu pai te ho chon ta san lo chu Manipur su ke de chu na hang lo yeng chu ai lo le Naga Accord 1970s ke kaya bang chu ke ne Kuki National Assembly chu Manipur ke di nom lo chu na nagan yet nagalim de lai ta chu Kuki ho bang chu Manipur kai ba ya ro ai tiu chu he political view differences zong le ipiti te ha nam khat hi na pa wa chu ipiti te ha zat khat hi respect ngai hin nam su nga yong chu BBR ki hop khen na min ki ho chu Thadou pau tho chu Thadou kai win Thadou representative Thadou leader khat hi na chu make take to understanding ki nei Thadou leader hi na chu zo to Thadou leader hi na mar to tangkhul to understanding ki si mai bo win chi chi chun ipiti te ha na galmi ki ti chu me le hi ti a declare ki bolong hi de pon Thadou ho de nga chu galmi pon cheng kho ma ki ji chun bon wa chu Manipur mi ki so ke ti pa idea chu ki chi bo ni cha hi ipiti de ha sei thiam wang pon sei to sei le athil ti thei ti le pon conviction khana ki chin chale hi chi pa hi conflict zo wa that mi zo wa ki boy pi pon na pre that mi a ko na hu ki chi pi hi ya chu ipiti de ha fearless ki chat na ki nei lo hi ki pa chu ka pon do hin ai Michael hi chi Thuphon na hin bol hi kanam bim pi te na ngai diu hi tan tin pathianin pathin bo hen ka ti nom le ka ki oi je pon ibungo pa khangba na mangol pi bo isunu ti tin ngai kyo dum da chai da te na ki baw me mangpa